Kur Pyngrope ka Khot ka wer ya kid Khot Executive Committee jong ka dorbar kur na keleng kari khasi ba jantia kaban long hakashnong saat rit ka bahap hapo umsning unit kaban long hayeng jong ikong Melida Pyngrope hakalai poterik Jymmang kata kasing satjan hakapor khatway baje step ka kur ka kentu ya kid Khot ka Executive Committee bat ru baro ki president na ki unit baro bakin poi khnang shakate ka jingïalang shu ka kur ka Khot ngobha ya baro ki Kur Pyngrope ki bahap hapo ka shatri jong ka unit ki bala banwan bakin poi khnang hakate kesngi Kajing pentet na kasan kami dalbar Kur Pyngrope rikasi chantia. Kamdan ka jingïalang jaga executive committee jaga dalbar Kur Pyngrope rikasi chantia. Hakalai tarik nai basan aja apun leo kata resi sajan hakapor kawai bicin minster hashnong sabrit kabahapa po umsing unit hayeng jengikong Melida Pyngrope. Kumta lakarpat ke barok ke Khot juga executive committee kumju ik president ik secretary nagi unit repair man pelat por khnang man poi sekati ke jingïalang lakarpat ru ya barok ke Kur Pyngrope bilang hab po secretary je umsing unit pat kiwai ladala bikin sobha man poi lang kati kesni namal ba min sastang shua ya ke jingïalang da ke jingïkendo ik Kur kelum dan pen itu ya kita Khot juga executive committee bat kumju pada grand majaslok hakabai bat kikam juga ko nanta buat pat sa meeting juga executive committee sobha ban bat ke rapor nenaptang kasan minit je kipar Khot ban sastang mardo de jingïalang hatin kasan minit kudai shibun kerman babaro pen poi syakati kasni khnang ba chingtmu jongi kum kaseng kami dorbar ko long ka bajang tu blai un kur khui phi paro